Mvuge Amacumu. Nkomye yombi mwimanabugiri, Nyirubugabe uzira uburake, Muzira bwanza udahwema kutugabira, Muzira cyasha uturinde cyago. Nkomye yombi nyagasani, umbona naraye uko naraye nako Naje, Inkoko ikibika sinatangwa, Ntatashye ijabiro Mvuge Amacumu. Naramutse ya rubika ntaninikije imitavu, Naje inzira yose nshengana n'ibigendajoro, ntatinya na kimwe ngo nkigezeho bikiri ninjoro, nakuzaniye amakuru yaraye ku nkiko zarwo. Yaba iya ruguru cyangwa iy'epfo, yaba aho rirasira cyangwa aho rirengera, nazinduwe n'amajune ngo nkubwire iby'iri joro ritwugarije ridahwema kuduca amajosi. Nazindutse ngo nkubarire ayo kukubikira, nazindutse ngo nkubikira b'imitavu, naje ngo nkubikira b'ibikwerere, naje ngo nkubikira abashesha akanguhe, dore ko ari nabo bibasiwe n'iri joro. Nazindutse iya marumba ijoro rikirumbaraye, ngo nkubwire ikibi kiruta ibindi kitwugarije, ngo nkubwire coronavirusi itumazemo umusa, iratsemba idatsimbura yo kaburabura, iragera mu bibigarama ikabagarika, iragera mu ngimbi ikazigamburuza, yagera mu buruyenzi ikagarika ingogo. Nazindutse ya rubika batarambika, ngo nkubwire kuri u Rwanda rugeraniwe, amage ya coronavirusi aratuvushiriza imbere, ab'imitavu n'ab'uruyenzi twese akayubi ni kose, inkiko z'u Rwanda zose zatatswe n'iki cyago, twese hamwe abawe turataka ubu twaratatswe. Naje ijabiro mwimanye watwimanye muri ya minsi y'amarira, watumaze ubwoba imbeho urayitsemba, ndagusabye nunyemerera n'ubu twimane, utwime iki cyago kidutsembera kutumara, udutsindire uyu mubi wavuye ihuwane. Nazindutse ntasabiriza inka cyangwa umusozi, kuko izo wampaye zirakamwamo umunani. Nazindutse ngo nkusabire muri iri sangano, ngo nkusabe utugendere nk'uko usanzwe, utugendere udusabire icyakwimura iki cyubi kitwubikira kikatwubika butumbi twese, utugendere udusabire kamaramahano maze tumare umwanda mu rwa gihanga, utugendere twongere tugendererwe n'ingenzi zizanye izo nkingo mu Rwanda rwa gihanga, dutsinde burundu uwo mwanzi utaduhanga. Nazindutse uku ngo nkubwire ko inama zawe twazikurikije neza, isuku irahinda mu ngo zacu, iyo tugenda ntidusiga rukoro, gukaraba intoki byo niwo muco wacu, udupfukamunwa niwo muderi twirata, ibiterane bitari ngombwa twabicitseho kera, gusiga intera ni n'ubusirimu twiratana, kuguma mu rugo kubanduye ntitukibyiganda. Amabwiriza yose tuyakurikiza uko ari, nubwo atari twese ariko turi benshi, n'abatarumva nibumviye inganzo bazumvira. Twakoze byose uko twabitojwe nawe, n'abasizi bacu babaye inkomarume mu gukangurira rubanda rw'umwami kwirinda, ngo duhashye icyo cyago cyo kangara iyo cyanzwe, gusa na n'ubu kiracyaganje iwacu. Niyo mpamvu naramutse uku nguku, ngo nkusabe ntashyoma udutsindire iki cyago, utugendere uko usanzwe udutahukanira insinzi, maze izo nkingo zidukwire duhashye icyo cyago. Utugendere mwimanye warwimye bya bihazi, udutsindire iki cyago cyubikira ab'ubukaka, utugendere natwe abanyenganzo, dukunde dusige ibisigo by'ibisingizo, tureke inganzo y'amage aturondogoza. Kuko iki cyago kibaye kikiganje iwacu, abanyenganzo ntitwaganza ngo tuguhunde umusa w'ibisigo, tutaraganza icyo cyatwa mu bukana, tutarahashya coronavirusi burundu, ngo dutengamare mu nganzo y'ibisigo, tuganze iteka nta kayubi k'iyo virusi. Mwimira rugamba udacumbika ishyanga kabiri, udutsindiye uyu mwanzi nk'uko usanzwe, abene nganzo ntitwaganzwe ukundi n'amage, twaharanira iteka kwimakaza inganzo, dore ko ari n'ay'amateka yacu yendeyeho mu kubungabunga umurage w'urwa gihanga. Mwimanye ukomeze utwimane uko usanzwe, watwimanye cyagiye rwugarijwe n'amajune, watwimanye ubwo rwari rwugarijwe n'urusonzo, maze abashonje twese utugabira igicaniro, waratwimanye ubwo imidugararo yari myinshi, maze imitima uyisubiza mu gitereko turatuza, warinze abanyenganzo guhanga ku mage, maze udutera gusingiza ubugiri bw'urwa gihanga, intsinzi yarwo tuyamamaza n'imahanga. Mwimanye niba unkundiye ukakira iki gisigo cyanjye, ukiza abasizi nkanjye basaritswe n'amaganya, ukiza bene nganzo baganjijwe n'iki cyago, maze bakarutarama kandi bararahiriye kurutaramira.
ukiza abasizi b'ibisambo baganjwe n'iki cyago bagasamba basaba isahane aho gusaba intsinzi. Mwimanye udutsindire nk'uko usanzwe utsinda, udukize iki cyago cyaduciyemo igikuba mu isi, udukundire ururinde iki cyago cyarwubikiriye, uturinde iki cyago cyaje bucece kikaducecekesha, maze urwa gihanga rukomeze rwande hose, abisi bakomeze bazivuga amazina uko zishoka, natwe abasizi dusiga ubuhangange bwarwo, dore ko uko wimye ari nako uhora iteka, igisa n'intsinzwi iteka ntikirangwa iwawe, horana Imana nyir'intsinzi udutsindire ikibi.